Sa jedne strane imamo nauku koja zvoni na uzbunu o budućnosti planete, sa druge, politiku koja pokušava da napiše pravila da je sačuva. U samom centru te borbe stoje dva dokumenta koja su promenila igru, Kyoto protokol i Pariski sporazum. Ovo je priča o tome kako svet zapravo pokušava da se dogovori oko sopstvenog opstanka. Pa dobro, imamo ta dva sporazuma, jedan praktično iz prošlog veka, a drugi iz naše decenije. Ali šta oni stvarno rade? Kako tačno funkcionišu sva ta složena pravila i zašto su toliko bitna za našu budućnost? Hajde da zajedno zaronimo u suštinu. Ali čekajte, pre nego što uopšte pričamo o politici i pregovorima, moramo da se vratimo koraku nazad, pravo u laboratorije. Jer, budimo iskreni, nijedan od ovih sporazuma ne bi ni postojao da nauka nije bila, pa, kristalno jasna. Globalna akcija je bila direktan odgovor na dokaze koji se više nisu mogli ignorisati. I šta je nauka rekla? Pa, stavili su na sto 3 činjenice od kojih se niko nije mogao sakriti. Prvo, planeta se opasno zagreva. Temperatura raste. Drugo, mi smo ti koji smo to izazvali. Naša industrija, naši automobili. I treće, taj nevidljivi ugljen dioksid se opasno gomila u atmosferi. Kad imate to crno na belo, svetski lideri su morali da sednu za sto. A prvi takav sto je postavljen 1997. godine u Kyoto. Kyoto, zamislite ga kao neku beta verziju globalnog klimatskog plana. Bio je to prvi hrabar pokušaj da se čitav svet obaveže na nešto konkretno. Pionirski poduhvat, ali kao i svaka prva verzija, imao je, da kažemo, svoje bagove. A suština Kyota je bila ova podela odgovornosti. Praktično su podelili svet u dve lige. U prvoj ligi, takozvani Aneks 1, bile su razvijene industrializovane zemlje. One su dobile konkretan domaći zadatak da smanje emisije. U drugoj ligi, zemlje u razvoju koje nisu imale nikakve obaveze. Logika je bila, hej, vi ste istorijski najviše zagadili, red je da vi prvi i počistite. A koji je bio taj domaći zadatak? Smanjenje od 5,2% do 2012. godine u odnosu na nivoje iz 90-ih. Znam, danas to možda zvuči prilično skromno, ali treba shvatiti to je bio prvi put u istoriji da je svet uopšte pokušao da se dogovori oko jednog broja, jedne zajedničke misije. Bio je to zaista istorijski korak, ma koliko mali bio. Sad, Kyoto nije bio samo o brojkama. Uveo je i neke prilično pametne ekonomske alate. Najpoznatije je trgovina emisijama. Bukvalno berza za zagađenje. Ako ste čistiji nego što morate da budete, možete da prodate svoj višak onome ko zagađuje više. Pored toga, postojali su i mehanizmi za zajedničko ulaganje u zelene projekte, kao i podsticanje bogatih da finansiraju čistu tehnologiju u siromašnijim zemljama. Međutim, tu počinju problemi. I to veliki. Kao prvo, Sjedinjene Američke Države, tada najveći zagađivač na svetu, nikada nisu ratifikovale sporazum. To je kao da pravite fudbalski tim bez najboljeg igrača. Drugo, ekonomski džinovi u usponu, Kina i Indija, nisu imale nikakve obaveze, a njihove emisije su letele u nebo. I koji je bio rezultat? Pa globalne emisije su nastavile da rastu. Bilo je potpuno jasno da ovaj pristup jednostavno nije dovoljan. I tako, svet je shvatio da mu treba, nadogradnja, verzija 2.0. To nas dovodi u Pariz 2015. godine. A ovo nije bila samo zakrpa za Kyoto, ovo je bio potpuni restart, potpuno nova filozofija. A koja je ta nova filozofija? Jednostavno, ali apsolutno revolucionarno pravilo. Svi učestvuju. Nema više podela na lige, nema više izvlačenja. Od najmanjeg Pacifičkog ostrva do najvećih svetskih sila, svi su za istim stolom. Svi moraju da daju svoj doprinos. I umjesto da se gadzaju procentima, Pariz je postavio jedan jasan, naučno zasnovan cilj koji svi razumeju, a to je cilj od 1,5 stepen Celzijusa. Taj broj je postao neka vrsta svetionika, cilj ka kojem čitav svet sada plovi. Ideja je dakle da se globalno zagrevanje zadrži značajno ispod 2 stepena, a da se teži ka tih 1,5. Dobro, a kako to funkcioniše u praksi? Tu je Pariz genijalan. Umjesto da neko odozgo diktira ciljeve, svaka zemlja sama postavlja svoje ciljeve. Ali, i ovo je ključno, na svakih 5 godina ti ciljevi moraju da se revidiraju i da budu ambiciozniji. To stvara mehanizam stalnog napretka. Uz to naravno ide financijska pomoć bogatijih siromašnijima i, jako važno, transparentan sistem praćenja da se vidi ko radi svoj posao, a ko zabušava. U redu, sve ovo zvuči kao neka visoka globalna politika, zar ne? Ali šta to zapravo znači za nas, ovde?
Kako se ovi veliki sporazumi prenose na lokalni nivo, recimo u Srbiji, koja je potpisnica i na putu ka Evropskoj uniji? Pa za Srbiju to znači da ovi sporazumi postaju neka vrsta mape puta za modernizaciju. To su konkretne obaveze, smanjiti zagađenje iz energetike, modernizovati stare termoelektrane, ulagati u vetar i sunce, smanjiti zagađenje iz saobraćaja, praviti zgrade koje ne rasipaju energiju. U suštini sve ono što je ionako neophodno za jednu modernu i zdraviju ekonomiju. A kad prevedemo sa političkog na svakodnevni jezik, to znači da ćemo viđati sve više solarnih panela na krovovima, to znači da će nam kuće i stanovi biti bolje izolovani, pa će i računi za grejanje biti manji. Znači čistiji vazduh u gradovima i da ćemo se polako, ali sigurno, opraštati od onih starih peći koje nas guše svake zime. I sad dolazimo do onog najvažnijeg pitanja. Posle decenija pregovora, 1000 stranica dokumenata, da li sve ovo uopšte radi? Da li pomeramo stvari sa mrtve tačke ili su ovo samo lepe reči na papiru? Pa odgovor je i da i ne. Slika je pomešana. S jedne strane imamo stvarno dobre vesti. Evropska unija je, recimo, smanjila emisije za skoro 30%. Cena obnovljive energije je toliko pala da je postala jeftinija od fosilnih goriva. To je neverovatno. Ali, s druge strane, globalne emisije, kao celina, i dalje rastu. Neke zemlje se vuku, političke krize usporavaju stvari. Dakle, trka je u toku i ishod je iskreno neizvestan. Ipak, stručnjaci se slažu oko jedne stvari. Koliko god da je nesavršen, Pariski sporazum je apsolutno ključan. On je temelj na kojem se gradi cela globalna tranzicija. Bez njega, kažu naučnici, išli bismo pravo ka svetu koji je topliji za 3-4 stepena, a to je scenario iz filmova katastrofe, scenario koji niko od nas ne želi da doživi. I tako, na kraju, gde nas to ostavlja? Prešli smo dug put od Kyoto do Pariza, shvatili smo problem, napisali smo plan i imamo pravila igre. Ali ono pravo, jedino važno pitanje koje ostaje da visi u vazduhu nije više šta treba da uradimo. Pitanje je da li smo u stanju da to uradimo dovoljno brzo.